Malo lau maria ho e ki moenele ia he tonga kotoa tau te asia mai e whiaftu o pele lulu koe ni aho fitu o me. Whiawhia ki tātane nei ki mo tonu ki o mo uni o ngongo mo le te o me televiso ni tonga ki he whiawhini. I he wakai ki ngahi tala nola lahi o heua. Na e kamata ne awhia heo po sivile e whakafufunga kakai nolo tonga o e wa tahataha me whakafufunga malolo heo koko atu e ni ki apongpongi. Whakawhisiale hono whakotu o e sino ngāwe whakawhitu o e Pasifiki ki no tau i e whenini waki o e ape koe PRF hili hono tani e whisi mo Australia ki na kau ki a lea pau o e sino ngāwe ni. Pea puke he kau polisi hango tangata me te ekiu whilawe i moi whaito ko na tapu. E epe me ngahi tala noa ki he anaihangi pe he ki he wakai ki he whamimita ha me he malae o e sipoti mo e whamatala ia. Ka koe wakai le vaini ki he whakaikiki kua popua aho. Na e kamata ne awhi ai hopo sivile ai whakafufunga kakai o e ua tahataha to ke tāta niela fusmalohi pia mo e whakafufunga kakai malo no te vita lave mau. Koe hopo koe ni i he whakamau anga lahi ai ana e whakamau ai a Justice Garlic KC. Koe hopo koe ni na whakailoa i he talatalaki, lawe mau e whakailoa to ke tā fusmalohi. O whekau aki me whakotuu a interneti Starlink i e ua o whakataumua ke whakakouna i aki ai loto ai kakai ki e whili whalealea i Novema o tau ko o si. E a whamatala a lawe mau o pehe koe ne tuku a ki o whekau aki me Starlink e ua noa nai whakotuu i e ua i e taimi tonu nai whakahoko ai e kempeini ai kau kantiteiti. Ka nai pehe e lawe mau ko Starlink pe e tolu nai wahe i e pure anga ko inasia maa ewa. Ka e kehe, nai hoko toi pe e hopo i e ahoni o uiai i he talatalaki e kau whakamooni mo whakahoko no whakawhehu ia ki nau tolu. Ok toi hoko atu ai pe ki a pongpongi ai hopo koe ni. Ko toi whakaiwia eni ai ngahi ngāwe ki he whakawhepaki e wheriliwaki o ea, hini e whakawhisiani e whakotuu o e sino ngāwe whakawhetu o e Pasifiki ki hono tau i e wheriliwaki o ea, pe koe Pacific Resilience Facility, pe koe PRF, pe whakaatale vai ni ki hoko ato e ngāwe, ai a kotokani whoki ko mahina mai o ko amanaki ki whakotuu ai ai ofisi o e PRF. Ko whaofisiale ai sino ngāwe whawhitu o koeni, hiri ai tāri, pe mo kau mai ki he area pau, ke sino ngāwe ni a Australia mawhisi, i he whakahu atu e ngāhi tohi whamooni, o e tāri i he ongo pure angani ke kau atu ki he PRF, i he wikeni ai suwa whisi. I tāri ko ia e whisi mo Australia ke kau atu ki he PRF, o ko wausia le vai ai tokolahi whiunga ke whakaofisiare au no foto mo whakalere ai sino ngāwe ni pe mohono ngāhi area pau. Ko e whakalalaka koe ni, o mahino le vai, o ngā unu atu ki mua ngahi palani mo foto tō ki he sino ngāwe whawhitu koe ni. Tau mua ia ke toi whakaivia ai tō ngā matu waki e he Pasifiki a whiriuri waki o ea, maru e maua ngā iwi, pa ngahi polokalama ngā au e whakatōku i kolo, ke whakaivia i pe ngahi tōku i kolo kotoa pe, ke mateu teu ki he hoko hawhakatamaki. Nā tāri a rea pau koe ni ki he PRF, e he whakatahaanga o e kautaki o ngahi whanua Pasifiki, e forum koe e wanoa ua tolu, pe a whamooni lewa i he tauko o si. O hoko hono tāri ke whakatō i tonga ni a ofisi koe e PRF, ke toi whapapau ia e whalala ngahi whanua Pasifiki ki tongani, ke tataki a ngā weni. E whamatala ko tuku atu pe a mehe ofisi a forum, na pehe a he seke i tai se ni ale whakataha angani Peron Wanga, ko e ngā weni ia, o kune whakailongai a ngā unu ki mua, ai sino ngā we koe ni. Ai e whoki ko ngā unu mahu inga ni, ko uhi whoki ngā hi pōre, o kei whihanga hangai, pe me ngā hi whanua pāsi ki topo me he whiriuri waki o ea. Ne pehe e wanga ko e hoko atueni he lolo tongani, ko whemau rewa, ke ngā ue whakatowawe te ngā hi whanua me mi pā. Ngā hi hoa ngā ue me mori ke whakapapahui, ai whakakanto ko ia e ofisini i he lolo tongani. E whakahoko rewa e fuafua whakataha ko silio ki he PRF i sune, hiri a ngea e whakahoko e whakataha ka Minista Paanga e Pasifiki, ai e whakahoko ni i he otumotu māsolo. Nā e whakatutu ke hā i whakamau anga i he ahoni haungo tangata mi te ekiu, ne puke e he kau polisi i hanga au e taha, ko e whakatotolo e ni o whilawe i moi whaito kona tapu. I haungo tuku atu me i he polisi tonga, ne puke ai he kau polisi hama tapu le ta uni mangofunu i he aho whalaite aho brakio me,
O whakaino ki he mao e whaito kona tapu, ngahi nau ngai aki ki he whaito kona tapu pea moe ngowe i o whaito kona tapu kalasi o maliwana. Pehe nei puke he kau polisi moha paanga mahalo i koe paanga ini mao me he hono whakahoko ngahi ngā ue whaihia. Whaito kona tapu kalasi o maliwana, ai a koe ngahi a kau tō e ni kai pehe ki he ngahi pehe keti na o si wha o mau ki ai whaito kona tapu. Na e puke fo ki mai toko taha kehe koe me taha pule tau taha walu me te e kiwaipe, o whakaino ia ki he hia koe mao e whaito kona tapu. Pea mo e tokoni ki he tufaki ko ia o e whaito kona tapu i he tūkui kolo. Pea o ku te wata e Society kono skula Tonga ge whakailonga i ai aho whakamama nahi o kono skula mo e Red Crescent a Pongpongi a ki hapolokalama makehe whakataumu a ke te whakamama whaia i e mahu inga o e whatongia ai kau ngāwe o wha. Ko e prokalama ko e nio ku whotutu ki a Pongpongi e tataki a kia e kawhinga whamama lahi ki he aho mahu ingani ai a ko United in Humanity. Pea ku whamama wha iai ai ngahi lava mea kau ngāwe ofa, kau ngāwe kau taha ai ku tau kawei pe pou ai ki he ngahi te whito i tui o ku tataki a ki e whahako whatongia ai Society kolo skula. I he ngongo toku mai me he Society kolo skula a Tonga na e pehea i he sekeitai se ni ale, sea ne tau moe wholau, whakatau mua e ka venga e tau ni ke ui aki pe mo uki ai tō whakataha e ka kai o mamani mo teke ai pēe whasi isi o ngahi pōre pe ki whawhi ātungia o ku whianga hangai me kau ngāwe o wha pe whoki ki he teke ke toi whakaivia ai tataki whaloto whanua ko ia o ngāwe o ku whakahoko. Nei te pēe whoki e tau moe wholau o ku whenga e Society kolo skula Tonga ke whakamahino koe kau ngāwe o wha o e kai ko haka kai kehe pe ko haka kai mōri ka koe ka kai pe i he ngahi tōku i kolo ko ia ku nau hiki nima pe pore taki ke tokoni mai ka kai o ku fuwhia ma o viviri. E whakahau whoka pongpong mo e poro kalama makehe o ku whakatau mua ke whakari āria e ngahi talanoa whelawei pia mo e ngahi ngāwe whanoto whanua a Tongani. Ta whaangi koia ki he tokoni, heri ha whakatamaki kai pehe whoki ke ngahi talanoa mahu inga pehe mei muri. O ku nofo ai whamamawhai poro kalamani i longa i whanau ko hui whoki koi pehe o ku nau mauange e longa i whanau ai loto fie whoaki. E whakahau kai poro kalamani ki he ului ofisi pe o e Society kolo skula a Tonga. Koe ngahi o ngongo whakaloto whanua pe ia, hoko mai koe whakamumitaha me he mala e o sipoti, mo pia o nie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whakaloto whanua pe mia. Malawai ke whamawhola te mala e o sipoti mo e whiahi supora ki Pacific Manoa Uano. Whamalo ke 8 minista me tawhaki sipoti ai potu ngā we i whenga e aki ua whakahoko. Alo me tau ki whilonga ki koe wakaini ki mala e o e sipoti. Oku amanaki ke whalawa te temi sino lele i Tongani ki whiauhi Australia e whakahoko mi aho tahauno ke tawhito e mahina ni horuni e toi e nihi kua tui whio e ngai whiahu ki muini mai ai Tonga Bodybuilding. Ko ono whakahain he parestene kau taha sino le rei Tonga, tarai as nau ki hongonga re teo Tonga he pongpongini whekau aki pea mui whiauhi e kau sino le rei pe koe pāpela. Nā le whakafoku o smateu tewa te timi ki he whiauhi anga maheni pe ni ai IFBB pe koe kau taha sino pūre whamamani lahi e whakahoko ia ki Australia. Ko ki whiauhi ku whai hui ka hau i ki Australia. I he ataha no pa mai ataha whitu. Ai ku tanga iai pēr ki kaureka Tonga. Ro kolo heni ku nau teu. Ke o whakonga i e whanua pēr me kaureka New Zealand. O nau toka rifu pēr nau toki New Zealand hui ka hau i ono whakonga i a Tonga ni. Ai ku e tamai ke whine. Pēr mai tamai tangata e ka tauni. Ko te au ko ene tauni ko wala tamai ke whine kau he te tauni e tau kōsi. Nā ka tauni o alu tamai whine tau wha. Tamai tangata tō nima. Ka tau kōsi na tahine pē taha. Ia me tamai tangata tō tōru. I tan me tau pēr kui kai ke who'o e whiauhini ke kau taha sino le rei Tonga, ka oku ia e tu amerie ki haola e whawhia maari e ange he tauni. Ro Tonga nine ia e parema na e vai tu ua e sipotini, ka oku whanala palestini, koe kamatai ne whalau ai kau taha sino le rei, tai whito ki ono hoko mai e whanau mi toke lau. Koe ngai tāko ki mua atu nai awe ai whiauhi man koe pātala, whaoko i wawa, mene kau reka i ai neo mai o whawhonga e Tongani.
tau nau na humuri ai te. Ya ko whamatala ta tonu ko mo ni ia o le me te ngā ue ia o vai te kangi mena hoko. Ia bia koe ai spoti e vai ko miki ta mo. O ki mo tuhia mai ai u whea uhi koe nei o mai kau reka ka mi motu ka rau o whawhonga i ka Tongani. Ka koe ki he tū ke ka hau io. Ke te whakau ke te whai ka reu te toka maari ngai mea o tāpe. Ya tau hau kate ngā ue ano whai kon koe ke u o matu toka rau. Ka ki timi koe ni mo tua tai i kai. Kau reka peia i Tongatapu. I te mre tau peo ko hutai mua whoki ai mo oi lelei hono pāo toro aki e sipotini, pe tak mui e tuai ai sino lelei pe koe pā pe la. Kono mo ni kone whakakau pia tahe ke spoti pā peo la kana whakakau pina toko o ke timi. Kako tui koe erika pa me uho, a ngawe kone o whai spot pā pe la e pa mga tolong tiri he po ate me komiti. Koe whai whakakau ke teke mahunga koe mo lelei. Ke ai ko fa ko kau ia ma pa to go dia fe au ka ko no puke ma ka kaure ka to ai ta kaure ka no o fa nga ta na te ni kaure ka na ka mo po ga ma fa holo na fai no fa holo pe ko ia au ri fo pe ko o holo la he bi ki lo fa ngo fu tu ya fa to la he bi na fu o tim no nga ko nga ko e puri ai ko assistant ma mo ta u pe ko ai ti ri holo la he pe o hua do fe au au tu ko tahe ka venga ngau ko pam peu ke o ate ia hen dia es pat pa te la ia o ku aste ko kupu pe ia tahe kon tu to ne no promote ko no te ke mo fe ke fa ia ma no ko ke fa ma sin pe mo kai mo le re Ka ke hoku fia Palestini ka taha sino le ia tonga fa fei hani i hu fa amu ke fa ai hona tare ni ti he sipotini a fia mai lava pe fai tokoni ki hanfononga pe me ngai fi au hi ka ha o ko e sipotipe i feta ki ni mai kom soni fa ma fola le tonga me potunga o na hinga o fa lo to fonua pe mia lava ki fa ma fola te mala e sipoti me fi au hi super la pe Pacific mono wa no fa ma lo ki ek minista me ta va sipoti ai potunga we i finga aki ko fa ka ko Ko i sipoti a mo pia o dia, pia ato pia ko le whamole mole, ko i te eki ke lawa ki tuku ato, e whakamatala ea whakamaheni i televisone, ko e whakamatala ea ni i ana tuku maimi he senta whakamatala ea Tonga i whamotu i he taimi tolu i he whiawhini. Whatokanga ki e ngahi wahe whanua, ko e whatokanga hako nei tuku atu ki vai whanua o haapai ko kanseli atu ia. Oku kei tūpea e whatokanga hawili mālohi whakatupu mau ki vai whanua o Tongatapu mo e wā. Tu unga o ea, ko alo tāmaki oku toka i e whakatonga o potutahi o Tongatapu mo e wā. O whakafuafua ke ni ngā unu whakatonga hahake o mamao me he otu tonga i e houa e wā whā ka hoko mai. Ko ha au fia moha uha mana, pea moa hawili whakatupu ha mau tene wesia ke potutahini o au ki a pongpongi. Whamatala ea ke tuapo a pongpongi ke otu tonga, ki Tongatapu mo ewa, angi mālohi angi hawili me he tonga mo tonga hihifo, pe hako mo tō taku o au ki hawili mālohi whakatupu mau hanga he taimi. Alo maali e pe whakaau ke au fia ngai taimi moha uha tu moto ki ngai wheitu peni ihi. Ki hapai wawao meongo niwa, angi iki ke mamalohi hawili me he hihifo mo tonga hihifo, pe angi malohi angi ngai taimi tau te whito ki hapai. Lahi alo maari e pe, tuku kehe au fia ngai taimi moha uha tu moto maa pe. Tu ki he tokonaki, ki wawau haapai Tongatapu mo ewa, angi mālohi ke mālohi angi hawili me he tonga hihifo, lahi alo maari e pe tuku kehe angi he au fia ngai taimi moha uha tu maa pe. Ki he ongo niwa,
Angi ki ke mamalo he havili me he tonga me tonga hahake, pea whiangi aki hangai taimi. Lahi alomari e pe, tuku keheang he au fia hangai taimi, moha uha, tu umoto maa pe. Koe fua e mawhana ki Nuku'alofa, maulunga taha ki he ahoni, tikili seo siasi e wafitu. Maulalo taha ki he pōni, tikili seo siasi e taha hiwa. Whakamatala ea ki tahi, whakatokanga ki ngai potu tahi. Koe whakatokanga havili mālohi, whakatupu mau, ne tuku atu ki mua ki e potu tahi o haapai, o ku tuku hifo ia ki e whakatokanga hako. O ku kei tuku atu pea whakatokanga havili, whakatupa mau, ki he potu tahi o Tongatapu mo eua. Koe whakatokanga hako nei tuku atu ki e potu tahi o wawau, ko kanseli atu ia, ka ku kei tuku atu pea whakatokanga tatau ki e potu tahi o Telekitonga mo Telekitongelau. O ku kei tuku pea whakatokanga pea ua ake mālohi whakatupa mau, ki potu tahi o haapai, Tongatapu mo eua. O ku kei tupe whatokanga whale i ke ngai waka iiki ke potu tahi o wawau mo apai, mo whale i ke ngai waka iiki ke oua toi whai hao ke potu tahi o Tongatapu, eua, Telekitonga mo Telekitongelau. Whamatala ea ke tu apo ke o tutonga. Ke potu tahi o Tongatapu mo eua, angi havili me he tonga mo tonga hihifo mai le tahi eua noa ki he wanima ki he houa. Pea tō taku o au ki havili mālohi whakatupu mau, mai le tahi e tō nima ki e whānima ki e houa ngāhi taimi. Houa pito e tahi, au ki mitai nima. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga hahake, au ki mita e whā te smare nima. I kai lelei e wakai i he ngai potu tahi o ku uhalahi, tau te whito ki e tahi whakatonga hahake. Ke potu tahi o hāpai, angi havili me he tonga mo tonga hihifo, mai le tahi e tā nima ki e wanoa ki e houa, pia hiki hake ki mai le tahi e wanima ki e tō noa ki e houa, hangahi taimi. Hou si ke hou e tahi, au ke mita e ua ki e tolu. A ke mamalohi e peau me he tonga hahake, au ki e mita e tolu ki he nima. Kia potu tahi o Telekitonga mo Telekitongelau, angi e havili me he tonga hahake, mai le tahi e wanoa ki e wanima, pia hiki hake ki he mai le tahi e tau noa ki e houa hangahi taimi. Hou si ke hou e tahi, au ke mita e tolu ki e whā. A ke mālohi e peau whatupu mau me he tonga hahake, au ke mita e whā ki he nima. Kia potu tahi o wawau, angi e havili me he tonga hihifo mai le tahi hongo fulu ki he tahanima ki he houa, pia hiki hake ki mai le tahi e wanoa ki he houa hangai taimi. Hou si e tahi, au ke mita e ua. A ke mālohi e peau me he tonga hake, au ke mita e ua ki he tolu. Ke potu tahi o ongo niwa, angi havili me he hihifo me tonga hihifo mai le tahi e hongo fulu ki he tahanima. Pea hiki hake ke mai le tahi e wanoa ki he houa hangai taimi. Toka mālia ke hou si e tahi, au ke mita e ua te smare nima. A ke mālohi e peau me he tonga hahake, au ke mita e ua. Tō ki e tokonaki, ki e potu tahi o Tongatapu, e ua, Telekitonga mo Telekitongelau, angi havili me he tonga hihifo mai le tahi e tā nima ki he wanoa ki he houa. Pea au ke mai le tahi e wanima ke tau noa ki he houa ngāhi taimi. Hou e tahi, au ke mita e tolu ki he whā. A ke māmalohi e peau me he tong hahake, au ke mita e ua ki he tolu. Ke potu tahi o hāpai mo wawau. Angi havili me he tonga hihifo mai le tahi e tahanima ki he ua noa ki he houa, pe hiki ake o au ke mai le tahi e wanima ki he houa ngāhi taimi ke potu tahi o hāpai. Hou si e tahi, au ke mita e ua. A ke mamalohi e peau me he tonga hahake, au ke mita e ua. Ke potu tahi o ongo niwa, angi havili me he tonga hahake, mai le tahi ongo fulu ke tā nima ki e houa. Toka mālie ke hou si e tahi, au ke mita e ua. Taimi hua moi mamaha e tahi ki Nuku'alofa ki he ahoni, mā toka e tahi i he ni mātou ni mai fiafi. Tau mari e tahi i e hokoto tono e taha wā tua pō. Taimi tō me hopo la a me mahina ki Nuku'alofa,
Tō laa I os tā whā mehe ono e whiawhi. Hopo e mahina I os wa taha mehe hongofulu po uli. Koe fua e palometa I he mala e wakapuna fua a motu he taimi tolu e whiawhi, na milipa e tahawhi mā fitu tesmale e whā. Pea koe hauhau o ea na pe seti e fitu. Pea koe whamuimui taha pe ia o whakamatala ea, I ona tuku mai me senta whamatala ea a Tonga I wha motu. Pea koe ka katoi pe ia e o ngonga I le teo me televisione Tonga ki he hauwani ki mo pe tau mawai tuki te o atoe ni ngahi tala nola lahi o e whiawhini. Nā e kamata ne awhia I hopo sivi ne e whakafufunga kainolo Tonga o e wa tātaha mo whakafufunga mālono pe o hoko atoe ni ki a pongpongi. Whakawhisiano he no whakatuu e sino ngā ue whakawhituu e Pasifiki ki no tau I e wheniriwaki o ea pe PRF. Hindi no tālia ni e whisi mo Australia ke kau ki hea nea pau e sino ngā weni. Pea puke he kau polisi haongo tangata me te eki o whelawe I moi whaito o Tongatapu. Koe o ngongo ia ki he whiawhini aho tō palilunu aho whito me, o ke whakaamu nea tonu atu e ke loto whale kotoa I he o tutongani, ato e ne whakamanatu e lawa ke mauto e wakai ki ngā hi o ngongo koe ni I he ma website ke www.tbc.to. Mauto e mea mai he taimi te tawa pongpongi ki ngā hi o ngongo whakamimi taha me he ngongo whakaloto whanua, sipoti mo e whakamatala ea. Kai malo e tau kei whi au mai, mō me a. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Thursday evening, May 7th. Taking a look at today's top stories. Election petition against the Ewa 11 MP currently underway in the Supreme Court with the hearing set to continue tomorrow. Pacific Resilience Facility now in force following Australia and Fiji ratification. And police arrest 2 men from the EQ in separate cases, both related to illicit drugs. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The civil case between the Ewa 11 People's Representative Dr. Daniela Fusmalohi and rival candidate in last year's election, David Lavimau, started yesterday at the Supreme Court with Justice Gala KC presiding over the case, which continued today and will also continue tomorrow. Dr. Daniela Fusimalohi is represented by lawyer Clive Edwards Sr., while David Lavimau is represented by lawyer David Aho. Lavimau is alleging Dr. Fusimalohi had used government aid in his capacity as a cabinet member last year to help influence voters during the election campaign period. This allegation relates to 20 Starlink units that were installed in Ewa last year that Lavimau claims only 3 units were officially allocated by government for Ewa. The hearing continued today, hearing from witnesses from the prosecution. The hearing will continue tomorrow. A major boost for regional climate action has been confirmed today, with Tonga set to host the new Pacific Resilience Facility now officially in force. The agreement to establish the Pacific Resilience Facility, or PRF, has come into effect following the ratification by Australia and Fiji in Suva this week. The milestone means the region is moving ahead with a dedicated financing mechanism to support climate resilience, energy security, and adaptation projects at community level, with Tonga already confirmed as the host country. The treaty was endorsed by Pacific leaders in 2023 and signed last year, with the decision to base the facility in Tonga seen as a strong show of regional confidence and solidarity. Secretary General of the Pacific Islands Forum, Baron Wanga, says the development marks a defining step forward for the Blue Pacific, especially as countries face increasing climate and energy challenges. Wanga says the region must now act with urgency and unity to fully fund the facility and deliver long-term resilience for Pacific communities. So far, around $172 million has been pledged
towards an initial target of 500 million by the end of this year. Tonga is among several countries, including Australia, New Zealand and Solomon Islands, that have already ratified the agreement and now members of the facility. The treaty coming into force also paves the way for the first BRF Council meeting, expected to be held in June, following the Forum Economic Ministers meeting in the Republic of the Marshall Islands. 2 men from the Ikiu were scheduled to appear in court today following separate drug-related arrests linked to an ongoing police operation targeting illegal drugs. In a media release issued this morning, Tonga police says a 50-year-old man was arrested on May 1st and charged with possession of illicit drugs and possession of drug-related utensils and cultivation of cannabis. Police say items seized during the operation included cash believed to be proceeds of crime, cannabis plants, packs of cannabis, and drug-related utensils. In a separate incident, an 18-year-old man from the Ikiu as well was also arrested and charged with possession of drug-related utensils and distribution of drugs within the community. Police say the operation forms part of continuing efforts to disrupt the supply and use of illegal drugs and are again urging the public to report suspicious drug-related activity. And the Tonga Red Cross Society is preparing to mark World Red Cross and Red Crescent Day tomorrow with a major event in Nuku'alofa highlighting the role of local volunteers. The celebration will take place Friday morning at the Red Cross headquarters under the global theme United in Humanity, focusing on recognizing volunteers and staff who uphold the organization's core humanitarian principles. Secretary General Sione Tamuefulau says this year's theme also aims to push back against growing risks faced by humanitarian workers while reinforcing the importance of locally led responses. Tamuefulau says the organization is working to highlight that volunteers are not outsiders, but members of the community supporting people in need. A key feature of the event will be the side-by-side initiative showcasing local Tongan stories alongside global humanitarian efforts with a special focus on school children and the spirit of giving. The event will run from 10 a.m. to midday at the Tonga Red Cross headquarters. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The Tonga bodybuilding team is preparing to compete in an upcoming international fitness and bodybuilding event in Australia next week. President of the Tonga Bodybuilding Association, Talasi now confirmed to Radio Tonga Sports News that a team of 9 athletes will represent the country, including an increased number of female competitors. Now says this marks a significant progress for the sport, with 4 women set to compete this year compared to just 1 in last year's event at the same venue, the Canterbury Lakes Club. He emphasized that bodybuilding is not only about the competition, but also about promoting a healthy lifestyle and personal discipline. Now is encouraging more people to take up the sport, saying it offers opportunities for a brighter future despite past challenges in recruiting new athletes. The team is expected to travel next week, pending the completion of visa agreements. And that's sports news. That was your latest sports news. Now, unfortunately, there's still some technical issues with our usual television weather updates, but here's the weather update from 3 p.m. this afternoon. Please visit the www.met.gov.to for the latest weather updates. Your latest weather bulletin issued at 3 p.m. today from Whaamotu Weather Forecasting Centre. Warning for land areas. The strong wind warning that was in force for Ha'apai has been cancelled. A gale warning remained in force for Tongatapu and Ewa land areas.
Situation: a low pressure system lies over the southeast waters of Tongatapu and Ewa, and it's expected to move southeastward and away from the group in the next 24 hours. Associated with cloudy, occasional rain, thunderstorms and gale force winds, which may affect these waters today and tomorrow. Forecast to midnight tomorrow for Tonga. For Tongatapu and Ewa, fresh to southwesterly winds and becoming strong and gust up to gale force winds at times, becoming cloudy at times with possible isolated showers. For the Niues, Vava'u and Hapai, moderate west to southwesterly winds and fresh at times, especially over Hapai, mainly find apart from cloudy periods with isolated showers. Outlook for Saturday for Vava'u, Hapai, Tongatapu and Ewa. Light to moderate southwest winds, mainly find apart from cloudy periods with a few showers. For the Niues, light to moderate south to southeast winds, variable at times, mainly find apart from cloudy periods with a few showers. Temperature forecast for Nuku'alofa, maximum for today 27 degrees Celsius, minimum for tonight 19 degrees Celsius. Marine Weather Bulletin. Warnings for coastal waters. The gale warning was previously enforced for Hapai coastal waters has been downgraded to strong wind warning. A gale warning remained in force for Tongatapu and Ewa coastal waters. The strong wind warning that was in force for Vava'u coastal waters has been cancelled, but it still remains in force for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. A heavy damaging swell remains in force for Hapai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. A small craft advisory remains in force for Vava'u, Hapai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Forecast to midnight tomorrow for Tonga coastal waters, for Tongatapu and Ewa coastal waters. South to southwest winds 20 to 25 knots, gusting up to gale force winds 35 to 45 knots at times. Very rough seas up to 5 meters. A heavy damaging southwesterly swell up to 4 to 5 meters. Poor visibility in waters of heavy rain, especially to the southeast waters. For Hapai coastal waters, south to southwest winds 15 to 20 knots, gusting up to gale force winds 25 to 30 knots at times, especially to the southern waters. Moderate to rough seas up to 2 to 3 meters. A heavy damaging southeasterly swell up to 3 to 5 meters. For Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters, southeast wind 20 to 25 knots, rising up to 30 knots at times. Rough seas up to 3 to 4 meters. A heavy damaging southeasterly swell up to 4 to 5 meters. For Vava'u, southwest winds 10 to 15 knots, rising up to 20 knots at time. Moderate seas up to 2 to 3 meters. A moderate southeasterly swell up to 3 meters. For the Niues coastal waters, southwest winds of 10 to 15 knots, rising up to 20 knots at times. Slight to moderate seas up to 2.5 meters. A moderate southeasterly swell up to 2 meters. Outlook for Saturday for Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Southwest wind 15 to 20 knots, rising up to 25 to 30 knots at time. Rough seas up to 3 to 4 meters. A moderate southeasterly swell up to 2 to 3 meters. For Hapai and Vava'u coastal waters, southwest wind 15 to 20 knots, rising up to 25 knots at times, especially over Hapai. Moderate seas up to 2 meters. A moderate southeasterly swell up to 2 meters. For the Niues coastal waters, southeast wind 10 to 15 knots. Slight to moderate seas up to 2 meters. Tide prediction in Nuku'alofa today. Low tide at 5:35 p.m. High tide at 12 a.m. Sun and moon in Nuku'alofa. Sunset at 6:14 p.m. Moonrise at 10:21 p.m. The mean sea level pressure recorded at Whaamotu Airport at 3 p.m. was 1007.4 millibars and the relative humidity was 77%. And that was your latest weather bulletin from Whaamotu Weather Forecasting Center. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories.
The election petition against the AY11 MP is currently underway in the Supreme Court, with the hearing set to continue tomorrow. The Pacific Resilience Facility now in force following Fiji and Australia's ratification this week, and police arrest 2 men from the IQ in separate cases, both related to illicit drugs. That's your news package for this Thursday evening, May 7th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.